e dire metsotso e le 18 re tlogela jalo ura ya borataro thulaganyo ke GFM mo Sports Talk e we reditse ga jaanong jana ke santse ke batlana le Nthabiseng Manganyi wa sehlopha so sa Makau utlo gore ba tsamaile ka mokgwa le tsela e ntseng jana e kete gare mo fitlhele Nthabiseng me fa re sa fitlhele Nthabiseng e re motho a dire jana a ke re tlhole gore mosimana e tshwa ka ba tsamale ko kae ke bua jelo ka Aubrey go nne le ena o na le teng ka go metshamekong ya Comrades Marathon ena ka re fe ka mo letlhakore la gagwe gore ena o tsamaile ka mokgwa le tsela e ntseng jang go nne o tla gopola gore sehlopha sa Nko Estate ba tsamaile mo bekeng e fetile mo tsatsile la botlhano yaanong Aubrey ne le mongwe e leng gore ke batsi a karolo ba lekgetlo la ntlha ka go lebelo la Comrades Marathon yaanong motho a ka re moleke gore re utlwe gore re mashishi ena re farua le ena mo mogaleng jana re mashishi o mo mogale o mo thuleganyong ya metshameko mo garang ko FM ra dumela dumelang dumedisa ba retsi ba garang ko FM ke ena Aubrey Mashishi o le buang le ena mo radio na re Mashishi ka tsalo kana go belega go kaera ka tsalo ke belegile ko Mokopane ko Limpopo province. Oh yeah. And yes. Khetlo and then ke tlohile ko Limpopo ka ke ne le tennis ka tla mo Northwest o ne le plekeng ba bitsa Kromkeli. It was 93 and then ka 1994 ka tla Soshanguve. So batswadi ba ka mo Soshanguve no. He monane le kgetlo la ntlha o le ka go metshamekong ya ka go lebelong leo le the ultimate human race o le go tsamaetse jang wena ka nosi because of it was my first time editiana Comrade Marathon next experience at all le ke go ile ba mpotsa ka uphill ka me moto di thawa tsa go Durban to Pietermaritzburg next sa di tsebe so my aim ne le go shiana hantle but then I can say ke shiane hantle according to the way ke bonang ka teng ya re fe dipholo ra o ha o tabogile sentle o dirileng ga ke solofela gore o tsene le makhi ke solofela gore o tsenetse makhi pele a wena wa sub 12 wa gere wa tseba okay my aim mo letong mo chiano mo go shianong ona le gore ke tsena ka 70 that was my aim but because of ke ka mo ke fetsa o bolela gore di uphill tsela di thaba tsela di ngatekile thata so ke le ka 8 hours 2 minutes so 8 hours 2 minutes you fa a medal umba vitsam Bill Rowan are you silver so nga te praise ha holo gore as a first time runner ya Comrade Marathon getting Bill Rowan as a medal it's a big achievement for me wa well la hape ngwa gotla next year I will down run ke a boela hape and then I believe ka down run ke good ke topone ka oceans gore ke tau ha mena melo ele di thaba tsela tsa oceans I was doing very good so ka down run I trust myself I believe gore ke tlo bua le silver yeah no ra le bogisa re Mashishi o dirile turentle raitso le fa ile gore no batle sub 7 mme fela na go tseneng ka ona lona e santse e itumedisa thata yaanong ka gore re feditse ka Comrades ke mabelo a feng gape le gore o tlo tsa karolo mo go ona 2026 mabelo a sa a tlo tang tlo a shiano tle ba then le ke tsebang le tlang ke la September like 2 million galona last year. You remember the time we interview city to city or last year like Tomaushia nearly city to city so after Comrade ultra 50 kilometers so tabe from Pretoria to Johannesburg then it tabe kishiana le bango estate mo no mosima raitso ra go lebogisa ka tiro entle o dirileng ka go Comrades Marathon o yaanong o le go ka yaano le mo tseleng la boa yaano yes re mo tseleng boa ke ne le family of my biggest supporters ke tlo romela mo your cell phone number ya WhatsApp
Hey, they were carrying me. They were singing for me early in the morning. They were so happy. Before the run, they were so happy. Look, the tavern zone. They were so happy. Bam praise, bam encourage. I think I'm having a beautiful support, a beautiful family. The Batobagongwe Estate Running Club, those guys are very so. I mean, they're encouraging me a lot. Yeah. The proud to go. Yeah, no, le rena re mototlo ka wena re Mashishi re tla bua le wena mo nakong e tlang raetsho ga o shebile wa go goroga ka kwano wa go fitlhana ko mang no ke fetsa ho feta Val ke nana maybe in 3 hours 2 hours to come tlabe ke fitla Konko Estate. Yeah, no, yes o goroga sentle re Mashishi ra go lebogisa. Ya o lebohanna a garenkwa radio station ke le leboha go Minahani ka hobane every time he ke ya go Oceano to Oceans, you've been behind my back, ne ke le comrade, you are still behind my back. Ke believe all the races like bo city to city ka bentse le behind my back. Thank you very much, ke leboha. Tada ya ne re tlhola jalo ke bua ka mosibana etso Aubrey Mashishi dirile turentle na batle sub 7 re tetse me tsene ka ura tse robedi le go tsona le sentse di siame ga go bonolo ka dira so seo ha ile go no shebile television ma bana o tla tlhaloganya gore enge ke bua gore ga go bonolo ba itse le borre le ka bona le fentseng lebelo George Kush le na ba itse gore go ne go le thata mo tsatsi la mabane mo go ena na senosi go na le ka bona la ga moloi e kete morago ga ura tse pedi le halofo ai no o bone gore go boketa ba tlogela le ka bona le la ga moloi me fela ra re mongwe le mongwe yo kgonne go fetsa lebelo leo ra mo lebogisa ebile a ba tswelle ka tiro entle ya go taboga ka go comrades tla ba le ka ngwa go tlang ga ke itse ka the 100th one gongwe ke nna le ke tla ya ka go iteka dumelang baagi ba Makau re sia le o siame a o senthabiseng ke shenile ba no ke re o siame o tlhotse ke siame ba yeah no a go re bolela ka experience ya gago jaaka o le karolo ya Makau Athletics Club a gore wena le kgetlo la ntlha o le ka go Comrades Marathon o tsamaile yang ka go okay ke rata go dumedisa baretsi ba leng go hae my first Comrades was so spectacular go le bolela nnete. I really loved the spectators ba na ba re supportile along the way. We had so much supporters and then the love was extremely wonderful. I really enjoyed my first Comrades Marathon. Ne ke bua le re Aubrey Mashishi na o tswa ka Konko Estate ke mmotsa ke botsa potsa gore o gorogile na ko mona batle sub 7 me o tsene ka di ura tse robedi wena o no target ya gago ne tsa mamoka go nne le ena ene ile a novice ya 2026. Okay, my target was 11 or 11:30, but I did 11:30 as I promised to my club where I'm going to do 11 or 11:30, but I did 11:30. And I'm really proud of myself. Yeah, pele o ka ya ka go Comrades ke mabelo a fenga ile gore wa dirile kana di training session tse o di dirileng khaitseri yaka I did Maseru, I did Omdidam, I did TNU, I did Kimberley, I did Val. There were so many plenties of entries that I performed before your Comrades because I was doing my training preparations. Yeah. Le mo go tlang ka the 100th edition wa well kana wa go ikgwegela go morago. I'm going back. Ke batla green number lenna. I'm working on that. Oh yeah. Ona le mokwaldi kakaretso Tebogo Brown. Re buele ena le ena re utlwe gore experience ya gagwe ne ile yang ka go. Yes, ke na lena. Oh yeah, no, are mo utlwe gore ena o reng khaitseri yaka. Dumela. Austebo le o siame khaitseri yaka. Ke siame ya butrorisang wena. No, le nna ka itumela man. Le go kae le santse le ka go KZN kana le se le boetse ka kwano mo gae.
Rena re sentse re le mo KZN re fa o Thabiseng nako ya gore at least a khone gore a recover before re tlo tsena tsela re boa ka osana. Kana Makau Athletics Club le simolotse neng? Makau Athletics Club e simolotse ka 2024. That was the time e leng hone ne re register officially le Athletic Northwest North. Oh yeah. Maikaelo magolo ne eleng gore le tlhome setlhopha seo? Maikaelo magolo ne ile gore ba tabogi ba baagi ba Makau ba ileng gore ne ba na le di club tse ileng gore ba go tsona ko different areas ba bone go le botlhokwa gore ba boye gae ba tlo thoma setlhopha se sa Makau Athletics Club gore at least le yona re khone e beya mo mmepeng. Maloko ha re bua ga jana maloko a Makau Athletics Club ba rena le dipalopalo di tsamaya? Dipalopalo tsa rona ga se dintsi jalo re na le maloko a 26 at the moment mme fela re rotloetsa baagi ba Makau le di places tse ileng gore di mo gaufi gore ba tle ba tlonna maloko a rena ha re lebelle fela basiani ba batho ba ba sianang mme fela le ba kwantsi le bona ra ba amogela because of we are an athletic club ha rena are me fela mo ba taboging. Ke a itse gore le ka bona le matsapa a matlole jalo ba batla gona le ba ileng gore le ka batla ba le thusa fa le batla thuso e ntseng jang? Abutrorisang thuso ke ntho ileng gore ra itlhoka re le Makau Athletic Club re ha re lebelle dilo tsa ditšhelete fela re batla sponsors tse ileng gore ba ka re thusa gore re ka kreya le the kit ya club gona bjanong re na le di-keeper re na le di-vest tse ileng gore re dintshitse mo potleng tsa rena gore at least le rona e re he re le go ditseleng e be re bonagale gore re setlhopha se le sengwe mme fela if go na le batho ba kwa ntle ba ileng gore ba ka khone gore ba ka re thusa re santse re na le dilo tse dintsi tse ileng gore ra di tlhoka kit ya rena re tlhoka di track suits re tlhoka di shorts re tlhoka di kousu di gazebo re tlhoka dilo tse dintsi ntate rorisang because gone go le botlhoko he re fitla mo Comrades marathon re bona di tlhopa ka bontsi ba tshwana ba pere di track suit o ba bona gore man batho ba bana le mongwe ileng gore o ba tshegeditse mme rena re sa leka mola le mola mme re tlhoka fela motho ileng gore a ka tla a tlo re tshegetsa se se botlhokwa ke gore motho a ka khonang gore a tla a tlo re tshegetsa o tlo khona go bona le yena gore o tlo kreya exposure because re le batabogi re tsamaya dinaga ka bontsi so o tlo nna le opportunity ya gore re ka khona gore re molokele mo kitting ya rena as a sponsor even on our merchandise and then ge re ile dinageng le yena a bonagale so ra ya kopa gore ba ba leng teng ba ka khonang gore ba re thuse ka se ba ka re thusang ka sona ba itlhagise ntate rorisang because of hona re a itlhoka thuso eo. Yeah le teng ga iseri ka mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano mo ba ka le fitlhelang mo teng? Re teng mo mafaratlhatlheng mo Facebook re Makau Athletics Club re na le email address also ke makauathleticsclub@gmail.com and then if ba batla go tshwara ka mogala ba ka ntshwara mo nomorong ya 072 966 0077. Yeah molaetsa o tla gore ga le nna re tla o fitisa re le station ka kwano re lebogile le gore ge sentle go tla go bua ka kwano mo Makau le dikarolo tse dintse re farologaneng ba ile gore le tsamaya le bone ka go le gore ge sentle mo tsatsi la ka moso ra leboga abuti rorisang re tshepa ile gore ba retsi ba utlwile mme re tla mogela megala ya bona le di inquiries on our email or on our number. Ya no go ntse jalo re lebogile ausi Nthabi re lebogile ausi Tebogo go lebogile nna buti tada ya ba nna re buisana le bona bo ke Nthabi Seng Manganye wa sub 11 ona na le wa ile gore ke mokwaldi kakaretso wa Makau Athletics Club re bua le bona re lebeletse tiragatso ya bone ka ko Comrades Marathon.